Nagayat ko na sika ket malipata nupay sika imo nang kaaya ken nakarit na iti kinadamsa nuamok na kuma o biyag ko sakbay anagdaton ka tiyak kuma pinaallilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal kadagiti kar-karim panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ken nakem baro nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniya di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas amok la kuma o biyag ko sakbay anagdaton ka tiyak kuma pinaallilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal kadagiti kar-karim panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ket nakem baro nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniya di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ket nakem baro nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniya di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas panawen. Ayan, nawagan tayo manalit dati may isang guest.